বাইবেল পঢ়িলে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে। বাইবেল পঢ়িলে মানুহ নমৰে। फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। गोसो गैथारामोन आं भिडिअ लाबोनो, थेवबो भिडिअखौ आङो सुंद'यैब्लाबो लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। आरो इन्ट्र' भिडिअआवहाय नोंथांमोना बयबो नुनो मोनखादों। आं सुंद'यैनो इन्ट्र'आवहाय होनानै होखादों जिथुनाखि क्लिप्स। तो बे क्लिप्सआवहाय खोनानो मोनखाबाय बाइबेल फरायोब्ला बेमार आजार जाया, बाइबेल फरायोब्ला डक्टरनाव थांनाङा, बा बाइबेल फरायोब्ला मानसिया थैया। बेसेबां सैथो? आङो धोरोमनि सायावहाय बेबायदि भिडिअस लाबोनो गोसो गैयामोन, नाथाय नैबे समावहाय फिन खेबसे आङो बे भिडिअसखौ नुनानैहाय आङो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। धोरोमनि सायाव भिडिअ बानायोबा एसे दावराव दावसि जायो आरो बेबायदिनो भायलेन्स जायोब्ला मोजां नङा आरोना। तो बयबो मिथिखागौ, थेवबो आङो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। स' मा बुंनो दा, बेबायदि माने रायजो राजाफोराहाय बुंदों। जोङो नुनो मोनखादों भिडिअ क्लिप्सफोरखौबो ना, माखासे मानि बेबायदि दाब दाब गामिफोरावहाय। तो मिसनारिसो ना इभान्जेलिस्टसो आङो बेखौ जेबो मिथिथ'ला दा बेबायदि प्रलुभन होनानै माने ख्रिस्टियानावहाय लाबोगासिनो दं जाहैदों। जोङो क्लिप्सफोरबो नुनो मोनदों, नाथाय जोंहा बेबायदि गोनांथिबो गैया सोरखौबा बेबायदि प्रलुभन होनानै ख्रिस्टियानाव लाबोनो बा धोरोमाव सोनो थाखाय जोंहा जेबो गोनांथि गैयाना। जाय गोसो जिखुनु धोरोमखौनो नाजावनो हायो इन्डियायावहाय। तो दिनै जोङो सोरखौबा जर जबस्ति बेबायदि धोरोम सोलायहोनो जोंहा जेबो गोनांथि गैया। तो आं बेखौ सानो। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों आसामावहाय बे साननैसोल' नङा, फ्राय बोसोरानो जालांखासिगोन नङा होनबा। तो सरकारा नोजोर होगासिनो गुबुन मोनसे धोरोमनिफ्राय गुबुन मोनसे धोरोमाव बास्लायनाय जिथुनाखि ख्रिस्टियानाव फैनायखौ बांसिनै नोजोर होखायो, आलादा धोरोमखौ दोनथ'नानै ना नोजोर होबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा जोंहा बिनि सायावहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बाइबेल फरायोब्ला बेमार हामो, बा बाइबेल फरायोब्ला डाक्टारनाव थांनाङा, बा बाइबेल फरायोब्ला मानसिया थैया, दा बेखिनि रावा ओंखारबोनायावसो आङो माने एसे हजम खालामनो हायाखै। मानसियाथ' थैखागोन, मेन इज मर्टेल, सानफ्रामबो थैखायो मानसिया ना। दा दिनै बुहुमाव जोनोम लाफैदों जेथिया थैनाया थाखागोन। नाथाय बेवहाय किजानि आत्मिक भाबै बुंदोंमोन जादों जानांगौ। तो दिनैहाय बेखौनो डाइरेक्ट थैनायखौ बुंबायना, मानसिया थैखागोन, जोनोम लादों जेथिया थैखागोन। दा मा बुंनो, जोङो मानसिनाव बेमार आजारा फैखायो, जोङो डाक्टारनाव थांखानांगोन। नाथाय इसोरा जोंखौ दैदेनो आरो इसोरा जोंखौ सहाय खालामो। तो दिनै इसोरनि हेल्प गैयाबा मानसियाबो दिनै बेबायदि थांनानै थाबाय थानो हानाय नङा ना। किन्तु दिनै रावखौबो बेबायदि प्रलुभन होनानै सोलायहोनो हाया आरो गोनांथिबो गैया। जुदि दिनैहाय मिशनारि बा इभान्जेलिस्टआ दिनै बेबायदि जुदि रायजो राजाया बुंनाय बायदि जुदि फोसावथारदोंब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। आरो मा बुंनो, बेबायदिखौ आङो ख्रिस्टियान नङा होननानै बुंनांगोन आरोना। तो आं बेखौसो बुजियो, जेरावनाखि आरो मानसियाथ' थैयालासिनो थाया, थैखागोन, बेमार आजारा जाखागोन। ख्रिस्टियानाव बेमार आजार जाया नामा? गासैबो बेमारानो जागोन। तो खारन जोङो मानसिसो ना। तो आङो हजम खालामनो हायाखै एसे बेबायदि माने बाथ्राफोर फोसावनायावहाय रायजो राजायाहाय जिथुनाखि फोसावदों ना। आरो बिनि सिङाव मा दङ
बेखौ मिथिया आङो बेखौहाय बांद्राय बेबायदि बिजिरनोबो सानाखै आरो बुंनोबो सानाखै आरोना आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन आंहा खालि बुंनांगौआ बेल'सो थ' जोङो बेबायदि ना जर जबस्ति खालामनानै रावखौबो धोरोम सोलायहोनो जोंहा जेबो गोनांथि गैया आरो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनोबो जोंहा जेबो गोनांथि गैया बाइबेल फरायबा डक्टरनाव थांनाङा बाइबेल फरायबा बेमार आजार हामो बाइबेल फरायोब्ला जोङो थैया थ' बेबायदिखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गोनांथि गैया ना नैबे तामुलपुर साइडआवबो बेबायदिनो जाथाय जादों जाहैदों थ' आरो एसे भिडिअ क्लिप्स ओंखारबोदों नुनो मोनदों एसे दिन्थिलांगोन नाथाय आङो धोरोमनि सायावहाय बेबायदि बांद्राय बुंनो सानाखै आरोना थ' बेसेखिनियानो आङो बारा बुंबाय थानो सानासै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' आङो क्लिप्सखौहाय होलांदिनि আমাৰ জাতিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ধৰ্মটো বাচাই ৰখাৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰৰ ফালেদি যি কৰিব লাগে আমাক সহায়টো কৰিব লাগে আমাক মানে এনেকুৱা প্ৰলোভন দেখুৱাইছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ল'লে বোলে মানুহ নমৰে আকৌ মানে বেমাৰো নহয় এখন গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানাত কাৰণ প্ৰলোভন আৰু অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই ধৰ্মান্তকৰণ ব্যাপক হাৰত চলিছে গাঁওখনত লিভাৰ কিডনী ব্ৰেইনৰ অসুখ হেনো ভাল কৰে বাইবেলে শুনক তেওঁলোকৰ কথাখিনি বিলাক আছো আমি হিন্দু মানুহ আছো সেই হিন্দু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাই কিনে প্ৰচাৰ চলাই আছে যে আপোনালোকে যদি বেমাৰ হয় বা কিবা লিভাৰ বেয়া হলে কিবা কিডনিক বেয়া হলে মানে কিবা ব্ৰেইনৰ কিবা হলে মানে যে আমি বাইবেল পঢ়িলে মানে বলে ভাল হৈ যায় ডাক্তৰে চিকিৎসাই নালাগে আপোনালোকৰ বিনা পইচাতে বাইবেল পঢ়িলে ভাল হৈ যাব আপোনালোকে আমাৰ ধৰ্মত আহক এইটো ধৰ্মত থাকিব নালাগে আপোনালোকে যে এই শিৱ পূজা কৰে কিবা ঘৰৰ কিবা নীতি নিয়ম পূজা কৰে আপোনালোকে যিও কৰে সেই সব শয়তান হয় আপোনালোকে পাপিক পূজা কৰি আছে আমাৰ ধৰ্মত আহক আমাৰ ধৰ্মত আহিলে আপোনালোকে কি বুলি কয় বাইবেল পঢ়িলে ভাল হৈ যাব এইটো মানে হেতু শুনা পাই কিনে আজি আমি দুখিত মানে কিয় কাৰণ আমাৰ ৰাইজে মানে আমাৰ যেহেতু আমাৰ মানুহবিলাক যেহেতু মানে অলপ শিক্ষিতৰ ক্ষেত্ৰত কমো আছে তো অলপমান মানে বেমাৰ আজাৰতো আমাৰ মানুহ পৰিলে চিকিৎসা হবৰ কাৰণে ইমান মানে বস্তুখিনি জুটাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কিছুমান অলপ যদি মৰমকে কথা কৈ দিয়ে তে মানে হেতু মানে সঁচা কৰি ভাবি লয় আৰু ধৰ্ম নিৰন্ত্ৰণ হয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে খ্ৰীষ্টানৰ ধৰ্মান্তকৰণ চলিব ধৰিছে এইবাৰ তামুলপুৰৰ বৰি আঙাৰকাটাত খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসন চলিছে চিকিৎসাৰ নামত খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসন খ্ৰীষ্টান হলে মানুহ নমৰে আৰু এনে ব্যাপক হাৰত ভুৱা প্ৰচাৰ চলিছে গাঁওখনত আমাৰ অভিযোগ আমি বৰি আঙাৰকাটা গাঁৱত মোটামুটি আমি 100 ঘৰ মানুহ আছো 40 ঘৰ ধৰি লওক আমাৰ কেথলিক খ্ৰীষ্টান আছে আৰু আধা আমি হিন্দু সমাজত সাৰনা ধৰ্মত প্ৰাকৃতিক পূজাক আমি এইটো পূজা কৰি আছো 40-45 ঘৰ মান আছো ইয়াৰ মাজতে মোৰ নিজৰে ঘৰৰ মানুহ এজন বেমাৰীৰ নামত মানে চিকিৎসা হোৱা যোৱা বুলি কৈ তেওঁ পাঞ্জাবত যায় মানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ শিক্ষা লৈ আহি ইয়াত মানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু আমাৰ যিবিলাক মানুহ আছে সিহঁতক কৈছে যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ল'লে বেমাৰ ভাল হৈ যাব আমাক মানে এনেকুৱা প্ৰলোভন দেখুৱাইছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ল'লে বোলে মানুহ নমৰে আকৌ মানে বেমাৰো নহয় ইতিমধ্যে উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আদিবাসী